дар соли 2020 натиҷагирӣ карда шуд. дар маҷлиси ҷамъбастии муовини якум муовинони раиси вилоят, роҳбари дастгоҳи раиси вилоят, раисони шаҳру навоҳӣ, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ташкилоту идораҳо, раисони ҷамоату деҳот, масъулини нозироти андоз, барқ ва дигар шахсони масъул иштирок доштанд. раиси вилояти Суғ Раҷаббой Аҳмадзода изҳор дошт, ки соли 2020 барои мардуми сайёра як соли душвор ва санҷишӣ буд. бо вуҷуди мушкилоти бемории сиратии коронавирус, мардуми шарафманди кишвар аз ҷумла вилояти Суғд бо роҳбарии асосгузори Сулҳваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли гузаштаро бо нишондиҳандаҳои назаррас ҷамъбаст намуданд. изҳори боварӣ карда шуд, ки сисолагии истиқлолияти давлатиро сокинони вилояти Суғд бо меҳнати шоиста, саҳмгузорӣ дар корҳои созандагӣ ва ободонӣ ва дар умум бо дастовардҳои арзанда истиқбол мегиранд. дар маҷлиси ҷамъбастӣ фаъолони вилояти Суғд вобаста ба нишондиҳандаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар давраи ҳисоботӣ муовини раиси вилоят Анвар Яъқубӣ ҳисобот дод. таъкид гардид, ки дар соли 2020 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ дар вилоят ба 21,6 миллиард сомонӣ баробар гардааст. ба иттилоъи дода шуда дар соли 2020 корхонаҳои саноатии вилояти Суғд якҷоя бо соҳибкорони инфиродӣ ба маблағи 15,4 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд. аз рӯи таҳлилҳо бармеояд, ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ нисбат ба соли 2019 бо назардошти индекси нархҳои истеҳсолкунандагони маҳсулоти саноатӣ 117,4%-ро ташкил кардааст. аз 650 корхонаҳои саноатӣ 336 корхона нисбат ба соли гузашта сатҳи истеҳсолотро баланд бароштанд. гуфта мешавад, ки дар соли 2020 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ нисбат ба соли гузашта 1,6 баробар зиёд гардид, ки ин асосан аз ҳисёби зиёд шудани истеҳсоли равғани растанӣ 1,5% ва ор 2 баробар ба амал омадааст. таъкид карда шуд, ки бо мақсади иҷрои дастури супориши асосгузори Сулҳваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ, яъне санъатикунонӣ бо сурати кишвар, дар вилояти Суғд тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд барои бунёди корхонаҳои нави саноатӣ, истифодаи самаранок аз манбаъҳои ашёи хуми ватанӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, баланд бароштани сатҳи зиндагии мардум аз тамоми имкониятҳо истифода намуда, барои зиёд намудани шумораи корхонаҳо пайваста талош менамояд. дар натиҷаи тадбирандешиҳо соли 2020 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 107 корхонаҳои нав бо 1570 ҷойи корӣ таъсис дода шуданд. ба фаъолият оғоз кардани корхонаҳои нави саноатӣ имкон дод, ки ҳаҷми истеҳсолот дар ин давра зиёд гардад. масалан, дар давраи ҳисоботӣ ба маблағи 283,5 миллион сомонӣ маҳсулоти дозандагӣ истеҳсол гардидааст, ки дар қиёс ба соли 2019 81,4 миллион сомонӣ зиёд мебошад. ҳамзамон дар ин давра истеҳсоли орд 2,1 маротиба, маҳсулоти консервагӣ 1,5 маротиба зиёд истеҳсол гардааст. соли 2020 дар вилояти Суғд барои мустаҳкам намудани ҳамкориҳои судманд бо кишварҳои дуру наздик тадбирҳои муҳим амалӣ карда шуд. гардиши савдои хориҷии вилояти Суғд дар ин давра ба 1 миллиарду 667,6 миллион доллар баробар гардааст. вилояти Суғд бо 59 мамолик, аз он ҷумла бо 10 мамлакатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва 49 мамолики хориҷи дур муносибати савдои хориҷӣ дорад. дар вилояти Суғд дар самти бунёди иншооти ҷашнӣ ва тақвияти корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххас амалӣ гардааст. тибқи нақшаи тасдиқ гардида ва бо назардошти пешниҳоди иловагӣ дар шаҳру навоҳӣ сохтмон, азнабарқароркунӣ ва таъмиру тармими 7190 иншоот дар назар дошта шудааст. дар соли 2018 дар шаҳру ноҳияҳо 1352 иншоот, дар соли 2019 бошад 2666 иншоот ва дар соли 2020 бошад 1979 иншоот ба истифода дода шудааст. дар маҷмӯъ давоми солҳои 2018, 2019 ва 2020 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо, саховатмандони соҳибкорон, сохтмон, таъмир ва азнабарқароркунии 5990 иншооти таъйиноташ гуногун ба анҷом расонда шуда, дар боқимонда иншоот корҳои сохтмонӣ идома дорад. кишоварзони вилояти Суғд соли 2020 бо мақсади таъмини иҷрои дастури супоришҳои ҳукумати мамлакат ва ҷиҳати афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, бештар таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти ватанӣ, баланд бароштани боздеҳи замин ва ҳосилнокии зироатҳо, инчунин ба роҳ мондани истифодаи самараноку оқилонаи замин ва об корҳои муайянро ба анҷом расонида, дар самти амалисозии рушди устувори соҳа ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд. дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда, тибқи маълумоти оморӣ, ба ҳолати 1 январи соли 2021 ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулот дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилоят наздик ба 10,8 миллиард сомонӣ расид,
که در مقایسه نسبت به همین دوره سال 2019 110.5% را تشکیل می‌کند. از جمله نسبت همین دوره سال گذشته حجم عمومی استحصال محصولات ساحه رستنی‌پروری 108% و ساحه چربوداری 117.3% تامین کرده شد. به حالت یکم ینوری سال 2021 در همه شکل‌های خوجگیداری غله‌دانگی‌ها 351,374.6 تonna، گندم 139,562.3 تonna، کارتوشک بیشتر از 512,000 تonna، سبزیجات 561,187.2 تonna، پولیزی‌ها 151,820.3 تonna، میوه‌جات 139,395.4 تonna، انگور 50,573.2 تonna، گوشت 66,594.2 تonna، شیر 279,960.3 تonna، تخم زیاده از 594.6 میلیون دانه، عسل 1,458.5 تonna و گوشت ماهی باشد 869.7 تonna استحصال گردیده است. با اطلاع موجوده در سال سپری گردیده 2020 حجم محصولات ماهیداری 17.5 میلیون سومانی را تشکیل کرد که نسبت به همین دوره سال 2019 2.3 برابر زیاد می باشد. راه‌های عبور به تامین بی‌خطری حرکت در راه و سریعت کشاندن مال و محصولات از منطقه به منطقه مساعدت می‌کند. در سال 2020 با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در حجم 24 میلیون سومانی نزدیک 30 کیلومتر راه‌های افغانگرد شهر و نواحی منفرش کرده شده است. در دوره حساباتی همزمان از جانب وزارت نقلات مملکت برای تعمیر راه‌ها بیشتر از 12 میلیون سومانی جدا کرده شده. اینچنین به مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های ماشینگرد شهر و نواحی به مبلغ 2 میلیون و 416 هزار سومانی مواد ضروری دسترس گردیده است. با مقصد بهتر نمودن حالت راه‌های ماشینگرد اهمیت محلی داشته باشد، از طرف بودجه شهر و نواحی‌ها 1 میلیون و 71,4 هزار سومانی مبلغ روانه شده است. در سال گذشته در ولایت سوخت از طرف صاحبکاران و اهالی 41.4 کیلومتر راه‌ها با خرج 13 میلیون و 411,4 هزار سومانی منفرش کرده شده، نزدیک 100 کیلومتر شغل‌پوش و 33.5 کیلومتر از تعمیر جاری برآورده شده است. ساحه تندرستی یک از ساحه افزایندگی مملکت به شمار رفته، به رشد آن از جانب دولت حکومت توجه همه‌جانبه روانه می‌گردد. همین بود که در سال گذشته از بودجه ولایت برای تامین احتیاجات ساحه تندرستی 491.4 میلیون سومانی روانه شده است. در ساحه تندرستی ولایت در دایره جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مبلغ گذاری از همه سرچشمه‌ها، ساختمان، تعمیر و از نوسازی 459 انشاءاتی ساحه به نقشه گرفته شده است. در سال 2020 کارهای ساختمانی در 17 بیمارخانه‌ها، 30 بنگاه‌های سلامتی، 27 مرکزهای سلامتی، 4 تولدخانه، 10 نقطه‌های ختنه کودکان و 28 داروخانه‌ها به اتمام رسیده است. در این دوره با مبلغ گذاری از همه سرچشمه‌ها 981 عدد تجهیزات و لوازمات‌های طبی به مبلغ 26.8 میلیون سومانی خریداری و دسترس کرده شده است. در سایه معارف باشد در این دوره پیشروی‌های چشم‌رس به نظر می‌رسد. با این سایه افضلیت‌ناک نیز سال 2020 867.4 میلیون سومانی مبلغ روانه شده است. خوانندگان مؤسسات تعلیمی در آزمون المپیادهای بین‌المللی و منطقوی اشتراک نموده صاحب 100 جای افتخاری گردند. در دور جمهوری آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است 18 نفر سزاوار جای افتخاری و همزمان شاه جایزه نصیب ساکن شهر پنجکین گردیده است. همین طور در سال 2020 با ساحه‌های تندرستی، جوانان، زنان و دیگر ساحه‌های مهم خوجگی خلق توجه مخصوص روانه گردیده، جهت بهتر نمودن شرایط خدمت‌رسانی و کار و فعالیت کارمندان تدبیرهای سودمند عملی گردند. با مقصد پیشگیری خروج بیماری سرطانی کرونا ویروس در سال سپری شده از بودجه ولایت 24.6 میلیون سومانی و علاوه 6.6 میلیون سومانی مبلغ روانه شده است. معاون رئیس ولایت سوخت انور یعقوبی اظهار باوری نمود که در سال 2021 مردم ولایت با رهبری اساسگذار سلطنت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان 30 سالگی استقلالیت دولتی را با دستاوردهای بزرگ ملتی جشن میگیرند. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده ضمن تحلیل نشانده‌های رشد اقتصادی و اجتماعی در سال 2020 از دستور سفارش‌های سرور دولت محترم امام رحمان یادآوری نموده وابسته به صفتناک اجرا نگردن نقشه جمع‌آوری انداز در برخی از شهر و نواحی بقیه قرض انداز در این دوره مبلغ سقوط‌های اجتماعی و دیگر مسائل مهم توجه مسئولین را جلب نمود. ضرور شمرده شد که من بعد با بنیاد کارخانه‌های نوی صنعتی، تشکیل جای‌های نوی کاری، جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی اعتبار مخصوص داده شود. در سال 2020 به ولایت سوخت همگی 95 میلیون دلار سرمایه‌های خارجی جلب کرده شده است که نسبت به سال 2019 حدود 47 میلیون سومانی کم می‌باشد. از این خاطر دستور داده شد که با واسطه عملی نمودن لایحه‌های خرد و بزرگ و دستگیری صاحبکاری
ба масъалаи ҷалби сармояҳои хориҷӣ таваҷҷӯҳи махсус дода шавад. Дар ҷаласаи ҷамъбастии фаъолони вилояти Суғд, раисони шаҳру ноҳияҳои Айнӣ, Ашт, Зафаробод, Ҷаббор Расулов, Масчо ва дигар шаҳру навоҳӣ аз фаъолияти мақомоти иҷроии ҳокимияти маҳаллӣ дар соли 2020 ҳисобот доданд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни баррасӣ ва таҳлили нишондиҳандаҳо таваҷҷӯҳи раисони шаҳру навоҳиро барои ислоҳи камбудиҳои мавҷуда ҷалб намуд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода нисбати фаъолияти раисони бархе аз шаҳру навоҳӣ ба монанди ноҳияи Айнӣ, Ашт, Ҷаббор Расулов, Зафаробод ва ғайра ирод гирифт ва барои ислоҳи камбудиҳо афзун намудани нишондиҳандаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ супоришҳои мушаххас дод. ба таъкиди раиси вилоят минбаъд бояд барои рушди соҳаи саноати кӯҳӣ, таъмини нақшаҳои корҳои созандагӣ ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ, пешгирии шомилшавии сокинон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, пешгирии таълимоти ғайрирасмии динӣ, аз байн бурдани норасоии кадрҳо дар соҳаи маорифу тандурустӣ, таъмиру навсозии инфраструктураи соҳаи маорифу тандурустӣ, фарҳангу варзиш, сарфакорона истифода намудани нерӯи барқ ва пардохти ҳаққи истифодаи он масъулин фаъолияти худро ҷоннок намоянд. дар самти пешгирии ҳолатҳои номатлуб ба монанди пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористӣ ва таълимоти ғайрирасмии динӣ зарур шуморида шуд, ки дар ҷомеату деҳот гурӯҳҳои кории фаъолияти худро ҷоннок намоянд. ба ин гурӯҳи корӣ намояндагони бахши кор бо ҷавонон, занон, бахши идеологӣ, танзим, уламои дин ва дигар шахсони зарурӣ шомил мебошанд. зимни таҳлил гуфта шуд, ки дар аксар шаҳру навоҳӣ камбудиҳои болозикр ба чашм мерасанд. дар баробари ин таъмири роҳҳои мошингард, бунёди боғу қасрҳои фарҳангӣ, бунёди корхонаҳои нави саноатӣ, аз худкунии заминҳои аз кишт берун монда, зиёд намудани майдони кишти картошка, шолӣ, захираи тухмии картошка муҳим дониста шуда, барои иҷрои он шахсони масъул муваззаф карда шуданд. дар кори ҷаласаи ҷамъбастии вилояти Суғд, сардори сарраисати кишоварзӣ ва сардори раисати тандурустӣ, ҳамчунин дигар шахсони масъул доир ба нишондоди соҳа ҳисобот доданд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода баҳри бартараф намудани муаммоҳои мавҷуда дар соҳаҳои мухталиф, аз ҷумла зиёд намудани шумораи гармхона ва сардхонаҳо дар соҳаи тандурустӣ бошад, пешгирии фавти модару кӯдак, таваллуди хонагӣ, бунёди таваллудхонаҳо дар деҳоти дурдаст супоришҳои мушаххас дода шуд. баъди таҳлили амиқи нишондиҳандаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар соли 2020, ғолибони озмуни вилоятӣ кӯча, маҳалла, деҳат, деҳот ва шаҳраки беҳтарин муайян ба ғолибон диплом, вимпел ва маблағҳои пулӣ супорида шуд. ҳамин тавр дар бахши оилаи беҳтарин сокини ноҳияи Ҷаббор Расулов сазовори ҷои якум, сокини шаҳри Хуҷанд ҷои дуюм ва сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷои сеюм дониста шуданд. ба ҳамин монанд дар бахшҳои дигари озмон ғолибони се ҷойҳои ифтихорӣ бо мукофотҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд қадрдонӣ карда шуданд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода изҳор дошт, ки дар соли 2021, ки соли таърихӣ дониста мешавад, шумораи чунин озмунҳо ва ғолибони он боз ҳам бештар мегардад. дар охир роҳбари вилоят ба фаъолон ва иштирокдорони ҷаласаи ҷамъбастӣ барои саҳмгузорӣ дар татбиқи сиёсати хиратмандонаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Раҳмон изҳори сипос намуда, дар кору фаъолияти онҳо барори комёбиҳо